Orang waktu gue mau ngeprank mereka bertiga cu. Nah, jadi ceritanya gue mau ngeprank, gue mau jadi pocong ya. Nih dia dulu cu, bentar dulu cu, gue mau kerja sampai gue mau ngeprank bertiga cu. Ya, tungguin dulu, jangan di skip. Kita kameranya ditaruh di pojok sini aja cu, biar nggak kelihatan. Kita mau ngeprank dulu ya. Coba. Weh, Bruh. Bruh. Bruh.
Dari ya? Sekalian sisi. Jen, sekalian. Jika goreng. Jauh di kuning.